بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. إخواني وأحبابي في الله musidɓe julɓe tedduɓe kala ko woni ɗon e nder adna allah haray min mouhammad tayyib ba mo wiyeton moussa tayyib mi salmini on mi salminiri on salminagol islam haray ko andingol on no gelorɗon noon ɓayi allahu lan on subhanahu wa ta'ala ko kanko daali halaqal mawta wal hayata kanko tagi mayde nden tawa so tagi gurnanɗan kanko bajjo seniɗo on kadi o wi kullu nafsin dha'iqatul maut kala ko jogi wonki mettoto mayde nden haray ko andingol o wondema baben an alhaji mouhammad ba andiraɓe inde alhaji mouhammad Ziguinchor ba haray ɓe feƴƴinno hanki alkamisa jemma e 0h15 ɓe timmi e juuɗe amen menen geɗalɓe maɓɓe ɓen haray ko teddugal moɗon kala ko wonirɗon e nder adna allah on haray allah subhanahu wa taala ƴettitiɓe haray menen ɓeyguna nden min fof amen min yarlike ɓe min yarlanike ɓe min torike on kala ko wonɗon e nder adna allah on haray yo yarloɓe yarlanoɗon ɓe haray musidɓe julɓe tedduɓe e yurmede makko kanko bajjo seniɗo o wawɗo mo ronkata o arsikuno ɓe e moƴƴere heewunde telemma sengo timmugol maɓɓe ngol gogo on taw allah wanno tawi menen geɗalɓe maɓɓe ɓurɓe ɗudde ɓen meɗen takko maɓɓe sanga foyere nden tiiɗi awa ɓe ɓittaki ɓe soñjaki ka sortago ruwo on haɗi allah subahana taala no hentini yeeso maɓɓe ngon allah waɗi menen geɗalɓe maɓɓe fof ɓay noon andi no tabiti e hadis on wondema janngane bi mana mayɓe mon ɓe yaasi so daari ka deftere wiyete tawdihul ahkam sharhu bulugul maram li cheikh abdoullahi al bassam mo addi hadis on ɗon sharhi piiji bus o wi janngugol ngol hino sella janngugol sangane mayde nden fokkiti arde on tigi fiyo allah newi feƴƴingol ngol no sella kadi ɓawtu mum kañum kadi fi merdugol ɓe baraji ɗum no tabiti e nden deftere tippugol amen e on hadis minen geɗalɓe maɓɓe ɓen min jannguno suratu yasin on e maɓɓe e ha sura on timmi min ƴettoyi e suratu saf kamin hewti ɗon aya wiwɗo on bada aoudu billahi samil alim min asheytan irajim ya ayuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim on aya mo andan ɗon hoore mon ko sakkitori wa masakina tayyibatan fi jannati ad dalika al fawzul adim ko fewnuɗon tigi tigi allah subahana taala ƴettiti ruhu maɓɓe on haray noon hiɗen andi e jemma alkamisa no wedde juma ko jemma ɓurɗo moƴƴude e jemmaje ɗen allah subahana taala okkiɓe ɗum ɗon ndu lewru muharram nduɗo ko lewru jeyandu e lebbi ɓuraɗi yiɗede ko allah subahana taala ngal ñallal handewal ko ñallal ngal nelaɗo mawninno fi muɗum ngal ɓe ɓurɗinoɓe hoora e muɗum jumare nden ko ñalade ɓurde teddude e ñalade allah ɗen fof ɗum hino tabbiti ɗiɗo fof allah hawtidira ni e ceerno mouhammad e Ziguinchor haray alhamdu wa shukru lillah e yetti allah subahanahu wa taala yetti allah subahanahu wa taala ko tawninmi timmugol maɓɓe miɗo andita yumma an kañum kadi har miɗo joguino programme ji heewuɗi ɗimi yahayno ka yaasi allah tonginmi ha ɓe timmi e juuɗe am mi jangi qur'ana e maɓɓe ha ɓe timmi ɗo kadi argol lagui ugollan dakar ara laggine ɗo ɗen ko fi jonte ɗiɗi addunoɗam mi woni ɗo hitande mi yetti allah subahana taala ɓe timmi ka juuɗe an wondude e miñiraɓe am hunjiɓe alquran ɓe tata min jangi qur'ana e maɓɓe ha allah subhanahu wa taala ƴettitiɓe dow muɗum haray babe ngan alhaji mouhammad Ziguinchor ba miɗo maraniɓe e souvenir ji jani heewuɗi mi wata sifade nani no wiye oustad taib ko kamɓe e payngal yagal am fof ɓe wonayno ka danki mi wona ka leydi mi wonata sertugol amen ko komi jombi en 96
no jeeya e ko mi manditoto e baaben an ko ɓe wattitiri parcelle ji maɓɓe ɗiɗi leydi cimenterie baylo baya ɓe wattitiri ɗum defte ko menen gueɗal ɓe maɓɓe ɓen min jangira min anda Allah subhanahu wa taala min rewamo min yettinanamo manditi ɗum e baaben no manditi e baaben an koɓe yiɗuno kon ɓe rerɗi fiyo men janggu min wona yimɓe ɗo andita ɗo ko kamɓe woni sabu ha mi naati université arno ɗo e tango e ɓawti hunjagollan deftere Allah nen janga tafsir e piiji boyi telemma sengo ka figol islami haqqillanɗe yiwno wondema mi terto janggol l'école français on min haaɓi ɗo andita concours ji alquran ɗin somi tawanoma ɗi fof majji e cadeau on ko kamɓe hendotono concours mo mi sakkiti wadde on cadeau mi addi mi jonni ɓe maaki ɓe jaɓata fannintama mi wakkilaki mi waɗi bac ji ɗin mi naati université mi andi woni soobe tigi tigi on ko sabu ɗum ɗon ɓay mi yiɗayo min gaccu ha hande Allah subhanahu wa taala hoddirali yo min luuɓe mayo min gaccu mi ƴetti courage waɗugol bac jangga naata université ɓay mi naati ka université ɓe inni a woni noon ɓiɗɗo am on yo baba a woni noon ɓiɗɗo am on mbiɗo maniti o souvenir ɗon hakkulange baben am haray musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala ƴettiti ɓeɗo mi wawata yewtude piiji ko feƴƴi hakkude en e maɓɓe kon telemma sengo ka ne'ugol lan e ka ne'ugol men menen gueɗal ɓe maɓɓe ɓen tindina men ko woni gonga ko hana jokkede e hollugol men laawi gasteɗi rewede ɓe makanayno men vacance ko tuma on tigui gayni janggude o so men inni men yaha e vacance ɓe makanayno men wondema wono ñande gom anni men waddi wondema haray si tawi on tigui janggi ha gasi haray hande kadi e si on tigui dawali seeɗa fewno ka janggol makko o daway gurdam makko ɗam fof sifaɗi souvenir ji ɗo fof on tigui no anditi e babe en alhaji mouhamadou Ziguinchor Ba ko ɓe neɗɗanke no anda pellet hay goto timma haray kala ɓeɓe huwodiri ɓeɓe gollidi e kawte maɓɓe e nder aduna Allah on fof kala ɓe tata hiɓe fawni e muɗum min torike ɓe yoɓe yaforo ɓe saabu Allah yoɓe yarlanoɓe haray menen ɓe guura nden mi yarlanike ɓe kala ka wonirɗon e nder aduna Allah min toriki on duwa e telemma sengo maɓɓe Allah subhanahu wa taala moƴƴike e maɓɓe ko fanɗi o ko fanɗi gueɗal ɓe maɓɓe iwɓe ka keeci maɓɓe ko fanɗi o haray ɓe mari wona jow wunjiɓe ɓuran taniraɓe kañum kadi ko fanɗi o haray ɓe jogui wona jow ma ɓuuri wunjiɓe ɓuran ta ɗum ɗon fof ko e yangui maɓɓe koye laaɓal maɓɓe reedu yiɗugol maɓɓe dina ka yiɗugol maɓɓe ceernoɓe e karamakoɓe e yanganonagol ɓe laaɓal haray ko ɗum yo musidɓe julɓe tedduɓe haray e inde ɓeygure maɓɓe nde min woni gueɗal maɓɓe mawɗo on e miñiraɓe am ɓen ɓe fof e bandiraɓe am ɓen ɓe fof kañum e bappiraɓe musidal e cangui tulal min fof amen min holliti on fi nde ɗo mayde min yarlike min torike on yarlagol min torki Allah subhanahu wa taala yo Allah hinno ɓe yaafoɓe yaafoɗaɓe e yaafaɓe اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه haray kadi min andini jama on konngol ngol ɓe sakkiti makude ɓay hari meɗen takko maɓɓe ko sintirago ngum ɓe wanno Allah okkuno ɓe sintirago kon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh